Kajrita wenten anak madan pan balang tamak. Kajrita ia sugih pesan nanging musuhe nejak kramane. Krana sesaidaya sebilang wenten ayah-ayahan ring desa. Raris semel, yeneng sampun siapet tun saking kandange. Iraga sarang sami patut menjalan ke gununge ngalih kayu. Kanggen menehin balik agunge. Sane nenten rauh pacang keni dende. Menang cai nama nah. Panggidan cai mani tengah itu. Lan menjalan nek nggih jero kalian. Ije pan balang tak. Adin dan tak ya. Aja ganti membeden di Jumane jadi bergantine kena gende ya. Belakar tengah ini. Lan balik ke wantilan be antos sinejak kramane. Anggi juga kalian bepan balang. Pan balang napi krana ragane tengah rauh. Ampura jero niki siap tiangin maretuun. Mungkin siap yang dan sebuah tuan yang memang sama. Mungkin buat maretuun. Ada pan balang daya ya. Siap tiang maretuun, yening sing percaya iring rauh ke rumah tiang. Ayo. Sekan-sekan daya ya. Tapi raga saya bisa ngadanain ya. Raris makin iraga pacang ngiring raja sane maboros ring alas. Sane mah duwe cicing galak dados abah ka alase. Sire saneten ngabe cicing jagi kena denda. Aduh saya ada cinggala bener. Pasti ada cara nempang sing kena danda. Tinggalin pan balang konden deke. Jadi pasti ya kena denda. Alah, sekan tuh. Kita sih bilang wai kita ke kumacang vlogin. Mancang dulu. Niki jero tiang sampun ngabe cicing angin memboros. Pan balang ngabe cicing kacang nih, idong cicing ngemboros. Nah, genahe niki pun anggo penguning ayang. Lebin be kulukin Riki. Pan balang biji boros-borosan ragane sing tepukin cicinge mau boros.
Oh, cincjangi karima boros sering alase. Guber celeng gede. Becekat kan guber celeng jenik. Sekan-sekan hidup nutur. Oh, rage sing ngidam ada nak iya. Aduh. Yang sing harit. Yen manis sing teke meureun resik, pasti kena dandel. Yang harus milih akal. Nah, jajannya puniki pun nanggen ngakalin mani. Gawe cara ten siap. Mangkadana asli ten siap. Nih, kira-kira dia ngidam teh siap gini. Pan balang, tapi kerana ragane ten ngabarit, Tiang mulut teu ngabarit jeruk liang. Nanging tiang wenten tetawahan. ketahuan napi. Tiang presiden ngeresekin konyang tain puniki. Setuju, hanya enggal resik Kang. Om Swastiastu Ratu. Swastiastu. Yang jagi nguning ngayang inde pan balang daya pisan. Yang ten preside ngeninin dander ring pan balang. Nggih, oke ni mai. Om Swastiastu pan balang. Om Swastiastu. Wenten pepesen saking sang ratu. Pan balang orina kepuri sareng tiang. Oh nggih, suksema jeruk liang. Om Swastiastu Ratu. Swastiastu Ratu. Niki pan balang. Nggih, ngirim ini. Rajang Rau Panbalan, niki wenten ajeng-ajengan, ngiring madar. Nggih, matur suksema ratu. Loh, beli kena cetik ring puri. Nyanan yang beli sampun puas, dia ngehen pebesan beli. Jang beli ring balai dangin. Mepayas busana pemangku sani putih. Tur celepang tawon ring cangkem beline. Subekitu jang artene ring balai dauh pang malinge sing tawang. Tongos artane. Sing mungkin pan balang tamak sepatutnya suka mati. Apa? Cetek sane kanggon bepaling katos. Bangun diri mendadi sanyang mendadi
Yakin, tapi niki gede pisan. Pasti kebakan harta. Adi peti, nih benguna. Nah, seengken, jemakin malu. Adi bahas saja nah. Coba buka meh.